Robert Kyagulanyi nagira ngo yazumbwe bembezi emishara y'abantu batari mwe na bamwe na munonga abashomesa niyo kweyongera yaraganisa no kutungura eby'oburambuzi omu Kigezi ateyo amakorero ekirayongere kwera aminyeto okutunga emirimo abasomesa tebalina musaala abasawo tebalina musaala nebwe mulaba abasirikale abatugoberera gavumenti eteekamu amafuta abasirikale basobole okugoberera Bobi Wine babatiisatiisi naye temutya bano bonna bakozi baffe bano bakozi bammwe bano bakozi baffe mu Uganda empya tewajja kubaawo kutiisatiisa mu Uganda empya buli omu ajja kubayinkana ne munne. Barbara Kyagulanyi omukazi wa Kyagulanyi Robert obinja okumanya Bobi Wine yaraganisa ng'omubwebembezi bwa NUP abaana nibija kushomera busha kandi abukuriira amashomero gaabo ekikuru babahereze obushagiki abazire banyu ngomu gavumenti ya NUPS nimuza kubona emmere ayisomero nimunywa ekyokunywa nimurya n'ihuri kandi na school fees niziza kuba ziri esente abaana mumpulire kumuradaye mugambire abazire banyu ngo nimuza kushomera busha kandi kumurashome nimuza kubona emirimo people power our power abana nimbakunda mnonga tujja bongeza omusaala temutukuba nnyo mwana tulwanirira mmwe oli Museveni akaddiye ate be tukyali bakijaana namwe mukyali bakijaana twagala yunifoomu ebeere ng'eweewa ekitiibwa kale ne bwe baba bazi oda temutukuba nnyo mwana tuli bakyali bammwe tujja kutereza obulamu bwammwe abatura omu Rogers kwikiriza omutura wa muko omu Rubanda na media sasimwe omuvugi wa bodaboda omu Muko babashaba ngo babasinja karuro bashare amishoro na munonga y'ebintu ebikuruga heru y'ihanga nka pikipiki n'ebindi bagezeho no konja kubarondera emirimo na munonga chwere eminyeto erikushobora heru y'ihanga muneronde emirimo mwene minyeto agitereho uburyo ibone imirimo abana nibashoma bamara kwega bazomuka basitama imirimo ibura bona abana bona begire tibine mirimo tibine cyo gukora ndeba piki yatugana unegura miliyoni 2 n'eshaka kwenga nituriya twaza kugigura nitugura miliyoni mukaga aze kinchita kubasika muri muvubuka wena ningo mwana muto okubasa kugura ki ejo piki ya miliyoni mukaga cyo kituma twabugwa n'imirimo mu cyaro izo bari yanyica kare Robert Kyagulanyi president wa NUP natekatekwa kusiba Omar Kanungu na Rukunjeri gashakwa Nelson ahimbisibwe.